Alhamdulillah se sueke palo ek bari pauza Allah azza wa jalla mogućinjavnge palim kone solo ker te Allah musafirija te ova hem se samo ibadeti te kera. Dikindojo hali emanušengoro palo so nastupinja te pena o zabrane te kedamen dikindojo ponaši ba emanušengoro alam ko hali te pene o manuša dobor but nesar opusti salile. Pa dikaj manushen ko akava pharo vakti kolaitane phare bisterge duj buča samo. Duj buča kolaitane but bitna hem važna ko amaro hayati. Hem bari uloga kelena. A odola duj buča o Allahi azza wa jalla pominne nigde aver nego likaje ki suratul Fatiha. Duj buča kola nažalost o muslimanja bisterge. Ko to Allahi kavakeri Iyake na'budu wa iyake nesta'in. Samo tuki ibadeti kiraja, em samo tutar pomoživa, pomoć mangaja. Duj buča bistergjam. Kaj samo ibadeti kirala pe Allahe se hem nika saveresi. Hem bistergjam ko akava phare vaktija samo taro Allahi mangela pe pomoživa. Hem nika staveresta. Pa te penaste ginjamen jek pharipa ili astargjamen jek musibeti. Pa sjamle dosta ograničime. Sarko piriba, sarko amaro hayati uopšteno da. A hem dan danas ograničime sjam. Znači u životu na ne više sa susiklilam, nego dikaja jek promena. Pa prvo so si djargjam te kera, tano so te kukina. Te rova, hem samo te žali namen ništa aver. Praladem ko dini, o muslimani, tano muslimani ko svakojeg hali. Zapamtim, muslimani, tano muslimani ko sekova jeg hali. Bilo dova hali, to vel šukar ili loko, ili pa to vel pharo. I dalje sijam muslimani, samo god halite do resel tutaro Allahi. Bilo šukar, loko ili pak pharo, tu i dalje sijan prala musliman, muslimani. Hem odvajtano nešto so amen avdije, nažalost, bistergjam. A dobor buto pustisalilam sartari džamija i klilam. Kedaja menge fino, kedaja menge šukar, bistraja e Allahe se hamdite kera. Bistraja e Allahe šučurite čera. Hem nažalost odola ni'metija kolaj sjamen ko dva momenti ne iskoristi najanen. Pa diklen hem svesna sijen savo ni'metija kana razumingen akavat hanakate. Svatingen ko bori pharo o hayati biz o mesčidi bizi džamija. Angal sine dovoljno je drom ko kurkote ave hem rahatite ove. Hem diklen ko bor falingjamenge džamija. Pa kana svatingjam kao dva ni'meti ko Allahi dingjamen ne iskoristingjamle. A muk sada bistergjam hamdi e Allahe ko sa kavate kerale. A kedaja menge pharo ili pharipa dole selamen da ek musibeti palem bistraja ko Allahi. Pa sabri na kera hem nisavi pažnja ole se nadaja. Nisavi pažnja ole se nadaja. Niti pak taro Allahi manga od ova musibeti amenda te durjali ili pak te cidel. Znači bistergjam kaj valanite ova muslimanja pa čak hem ko akva pharo hali. Bistergjam kaj valanite ova muslimanja pa čak hem ko akava vakti. Kedo nevernikja ograničije amen. Kedo nevernikja panle amen. Bistergjam kaj valanim ko akava momenti tova muslimani. Hem bistergjam kaj dalje valani te ponašinamen sad muslimanja. Makar je Allahi azza wa jalla ki sura el-Dhariyat. So makar je Allahi. Pa Allahi azza wa jalla dela men godi. Nažalost takva ajeti but puti šuna ama bistra. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Na stvorijum penova Allahi nije džine,
Nijema nuše, niso se avere, osim mange so, te služinen, to jest ku ibadeti te ovenu. Pa kaj tanje smisla je ke muslimane siri, kaj tanje suština taro je muslimani, to veliki služba ku ibadeti Allah hese. Bez obzira da li te pena od vaki džamije ili na. O služba je Allah hese, je služba. O ibadeti Allah hese. A ne samo ani džamija ke davate kaldina, nego služba ibadeti Allah hese i tano hem kaj, pa vrijale džamija. No nažalost, biste gjamu ibadeti me službe Allah hese taro momenti keda, tari džamije kina. Taro momenti sar panileo džamije di kaj muslimanen sar ponašinera pe, hem di kakaj biste so kuransko ajeti. Iyake na'budu. Samo tu ki ibadeti kera, samo tu ke služina. Nažalost, biste gjama akava. Pa pravanem, zarem popustijam, zarem kovlilam ko amari ibadeti a sebe pjaka paripa. A kedo muslimani doreseli ek paripa, so akelile so Allahi azza wa jalla. Ista'inu bis sabri was salat. So pomo Allahi, kada doresela tu paripa, pomožinen tumen sabrea, hem soa, hem namazea. Pomožinen tumen sabrea taj namazea. Pa nažalost, di kindojo hali o ponašiba emanušengo, di kaja sarbut kovlilamen popustijam, kada je tano pitanje o ibadeti, pogotovo namazi, Allah se azza wa jalla. Pa ko bori tale amenda ili maškar amende, so sinelen poputer dar, te na doreselene milicija so kedingepe poput nego li so i dozvolime, ili bizomaske negde tekuen, nego li so gajla piravge kod ova momenti dalo namazi kldinge. Pa zarem sebe pisa kala problemija taj paripa bistergjam ko Allahi hem ko služiba ku ibadeti olesi. Ili samo sineamen sekiracija care sali tekina toalet papiri. Kedi kea o realiteti, kad pošmijel dia panika, vallahi, pobuter muslimanja sinetaro zadrugem dućane, ko te palo WC, toalet papir prastandile, so nevernikija, subhanallah. Znači li kada amenge pharo kaj na valani tova muslimanja? Valani li teme inama hali? Hrala musliman. Hem kada je pharo, hem kada je loko, hem kada je šukar, hem kada je sargodo hali tove. Tu zapamtim muslimani sijan. Hem morate pere odeo iyake na'budu. Samo tu ki badeti keraj. O muslimani tamo muslimani sad, ki svako je situacija, ma bistri akava, bilo doja situacija to velo kili pari, se samo agehar šajte obstajina, sarvalami te ova, a samo agehar da so o Allahi amenca zadovoljno kao vel. Pejgamberi alihi salatu wassalam, tamo neli amaro uzor, primer, kad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tu meni najšužo primjeri kaj ko tu maro pejgamberi o Muhammedi alihi salatu wassalam. Pa ne li čitindoj le sirisira istorija le soro životo di kaja kaj o pejgamberi alihi salatu wassalam si neko bud popare situacije nego li akava so sijama mena kana. Hemo Allahi džanela dal ikad kao ovako slične savke situacije sa su sine o pejgamberi alihi salatu wassalam. Pa ovo je najšužo primjer sarvarani te čova i dalje služba Allah se tekera. Ibadeti se tekera. Bilo doa šukar ili lošno te ovel o hali, ano koa karakame. O pejgamberi sallam popare momentja sine. Tari Bog kada bojkotujene na Meka, su nas sinelen tahamen te pijen. Hale, so hale, listija hale, te bi obstajnen,
Ama ek butina bisterge. So, İyyâke na'budu. Samo tuk ibadeti ya Allah kera. Pa ovo ibadeti na čavge. Ola piro namazi na bisterge. A o hali bud po pharo sine. Podole se penao pejgamberi aminge primeri. Sad, kaj valani to ova muslimani ako svako ek hali. Pa hajde više ek drom te trudinamen te siklova. So značini to velpe muslimani. Muslimani na značini mora više te razumina. Na značini muslimani te ova od ova so me mislinava ili so tu me mislinena. Nego muslimani značini od ova samo Allah i propišinja. To je tamo bud bitno. Muslimani na ne so tu mislinja ili me mislinja. Na ne ote tu me oko o Allah i so propišinja. U islami tano so te predajnetu te Allah ese. Tiro kalbi, tire misle lese tirane. Tamam? Magjar kao ove sad, ki služba, ki badeti olese. Modolese, kada aminge pharo, navalani tužna te ova. No nažalost, te savke sijama. Tamam doreselan pharo hali su kera, sekiracija. Šo je sad kao il taj sad, pa dal koval gore ta akava. Pa keda više kao kraja ta akava. Hem razna misli ili lafija. Sa akava ka završini pe bizu amende. Rovindo ilina, karova ilina, vika kada ilina, akava ka završini pe inšallah. Ali sar prvo, tu sarek muslimani valjani pomoži bate rode, kasta. Karo Allahi, wa iyyaka nasta'in. Subhanallah. Hem samo tuta so pomoć mangahem roda. Ko prvo tam pomoži ba rodela petaro Allahi. Hem ked god, sar god tu sjan muslimani. Hem ko sa nešto samo pomoži ba hem pomoć rodere mangea taro Allahi. Tamam? Se made devla ako do islamen pa na pobaru ili putikno problemi taro akava, setim tut, razmislim taro akava. So, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Samo tu ki badeti Allah kera, hem samo tu tar so, pomoži ba rodaja. Sam nanglal pomoži ba rodela pe prvo taro Allahi, pa tek onda taro insanja. Ali akava na značini, te beše kere, te vas tajem samo dova te kere. Nego so siđi tu te ker, ali najanglal taro sakava, sar prvo manuš mora dova ko Allah i te kerel, piro kalbi pire misle lese tiranel, pa tek onda sao rest kavel. Allah za ođer te deltu men sve koje hajrijem te lukjara kao hali.